Uriya muno mulora muherwa wengangara ya Western Nyota TV no busangafu wange buri haburi okurera makwa karakachiririsya bulamu bwao mungirandala amaindi rero kudahuchiririsya makwa karia akuhuberesania mera musipindi Asia ameno sanyo kumera nesi Priska Chuki nyalwana ngori unyalawanda yori na piu stangauzi ambi pastor Embo omulori wa Western Nyota TV litukulya nondo kubaya obananga pastor Jack Espisu lole bunyole nyasaye ya ramu ikanisa le Jesus Healing Center ya mwongoza makondi kanyasaye mbo pastor wiki ya bwere kwacha kia mahuwa karia akohuberesania rira ni mabula mahuwa mangi akahusia abalori mungirandala ne ndihure bendi no muhimu sina ama ni maana sina ama no bulai sina buri nende amera amera singalwa kwa chako kubola ngeli wikiliwe amera kahananga identity yomundu ne sikila nyasaye yachiake liwa no msibala sio mwoyo in the Garden of Eden where bola Adam chinyama chosi chivira oli ochiyelesi amera ne chinyama chile chaka kubehave singa amera kalakalangwa kwabola lweyalanga imbwa yachaka kusama lweyalanga iloni lipusi nelikola miau lweyalanga iloni ng'ombe nelikola mbo. The name gave the identity ne lweyako elira kunyala kulola singa physical thing lakini kandi ni spiritual thing ne liwa limsibala kumwe sikalicha mawako siliche lira lyo handika asi jenyeneta lweyako line chingufu lino bunyalo bugongo bulamu bw'omundu ole First Samuel chapter number 4 verse 19. First Samuel chapter 4:19. Now his daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant, about to give birth. And when she heard the news that the ark of God was captured and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed and gave birth, for her pains came upon her. And about that time of her death, the woman attending to her said to her, "Do not be afraid, for you have borne a son." But she did not answer or pay attention. And she named the child Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, and because of her father-in-law and her husband." Unono muhaye wa Phinehas lweli nienya wibula babe bola Eli yali nafuye omusacha wa omuhaye uno Phinehas yali nafuye ne amakhwa kano kamuola ayali nali ne yali nakaribyo wibula lweyebula nalango mwana uno Ichabod libolambo, the glory of God has departed. Ichabod ni opposite ya Shakaina. Lweyako in this season obo mwana uno yali namenya the glory of God never appeared to him. Elira elia Ichabod no liakira kandi nyasaye nabula kuloleka unju ya Eli mu family ya Eli, it was cut off. Sikile lira lyarebwao kandi lyabola mu Israeli obukongo bwa nyasaye, the glory doesn't have to appear. Lweyako alaba humuli chesilindi alalango mwana uno Shakaina katakava the ark of the covenant lisanduku leli kuyenenda ba Filisti nyasaye akoleli kwa lyakatele sikile elira ebade bola kitabu ya Philippians chapter number 2 verse 9. Ebade bola, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Uyu ni Yesu. Abola olwe yetu tuya nabukula naba humbled nabukula lifwa
katalie kumusalaba nafua singo mwivi akarikari wabebi yetutu ya okuyombo mundu nebebe bolasi yetutu ya tahano kusibala kwenyeneta kata hasi weliloba yetutu ya paka nafua lifua liyo kumusalaba nebebe bola olweye lini ya kolambo nyasaye ya musimu kusia nolweye musimu kusia na puluka na che mwikulu likuwa liya nyasaye ya mgola no kumwelesi lira eliombela miracle and cause olesi yamwelesi akate kingdom ta si yamwelesi obunyali ta lakini yamwelesi lira obona mbu in a name there is power kata nyasaye yenya kumanya likuwa likongo ahanelira elira lya hana minde elihesi obunyali elira nukulanga Yesu ebebe bola mulira lya Yesu verse 10 verse 10 so that at the name of Jesus, every knee should bow in the heaven and on earth and under the earth. Not it's kalicho ubora ku Yesu tawe ubore lira Yesu. Name of Jesus. When you call by the name of Jesus, amakuwa ne kajaka kwekoleka. Sikila sina obunyali bulimulira. Nyasaye olwelola Yesu ni yahabira mkabiramo ya mukingula kulwo kumweleselira. God can lift you by giving you a name. Olwa Jacob yalwana nendo malaika Paniel. We yalwana no malaika uchaka jioni mpaka asubuhi. Likuwa elia o malaika ya mgola no kumweleselira. Ya mbolo kuchiaka litukuli ya nondi. Sino langwe ya kobota no langwe Israel. Obola iwe olomukongo papa wa mahanga manji. Lira liye inalio liye mulimitanga. Lakini lira liye nyola Israel. Nindimu welesi ya breakthrough. Kate saino. Wekaya kano wala kata papa wefwe Ibrahimu. Lisubila liye papa weli subila liye. Olwakusaya wamanya papa Ibrahimu ni papa weli subila liye. Lweyako omundu wa nyasaye kenyaka manye obunyali buli mulira obukongo buli mulira nyasaye anyala kukalukanya obulamu bw'omundu okumwelesya elira olwa Yakobo yalangwa Israel lyamwelesya breakthrough elira lilyo linyala kukola ebindu the limitations kya mwanadamu kikwikaleko nomba onyole breakthrough in the spiritual realm lweyake elira n'obunyali obukongo omundu oraha bukuretira for granted tawe no bunyali no bugongo ebabe bola for this reason God has given him a name that is above every other name kuya ko kandi nefwe kunyala kuchenda musibala syo bugongo sino sikira kuline elira lya kwaebwa nelira Yesu okulanga Yesu okulengelira Yesu ebindu byosi bisikama tinimi kyosi kilambu Yesu niyo mwami kuya ko amera omundu rahali bukula for granted ta nyasaye nende amakwa makongo akaya ramulira elira yolangwa nelira la lihana identity nendo bunyali bubo obonyala kukingoga musibala syo moyo breakthrough ya Israel yechaka kuba nayo so akafana ni senende ya Jacob yali nali nayo ta ya Jacob yali limited yalo mundo nyala kukatwa lakini olwa yalangwa Israel everybody had to accept uyu ni Israeli ne bebe bola no mutiaba no tiabwa do so nyala a covenant ya baba we Ibrahim yechaka kuba affected mbulamu bwe sikile lira lya yahebwano lilonda nanda mera kabandu belisubira kuyako elira lyomundu kenye ko manye bulayi bwene elira no bunyali no bukhongo omukhulundu Stephen Kamakaji ano sinyaho bola siri kumula amulali mayine nyasal naye akuya nondi yenya kubola makuwa kanyasa ya mwelesya karibu mukhulundu Rero karibu uriula balomera the importance of a name niyonganesa rero kurikubola about the importance of a name yani obulai ameria rira rinde ulai sina mama na sina singalongo bola lwali wasoma Samuel wa Uranga 25 Abigail yabora Daudi mbu
olaendera omundu langwa Nabal tawe shira Nabal uno afwana shingelira lirie ni obuyingwa ho obuyingwa bwamenya huo shichira yalangwa aryo ho kulanga toto elira linde maana sana inga Pastor Jacob Olanga shichirambu elira ifwananga declaration anomba oburumbu si obwa omundu obunyali arumbula khulwe destiny yomundu nechira Nyasaye lia ese Adam obunyali ya ese Adam obunyali bwo khulanga shikala khobola mushipindi sha wambu eshosi sha Adam yalanga shindu shamala ni shiba shirio ho khulanga bu elira shingala fa Samuel 25 ibolanga bu shingalo elira liri ndio mundu yafwananga Yesu no muonia elira Yesu limanyinjano omuhonia akamina nga biroye bindu ebinjiranga mbula mbubo nomba abihole hanga mbula mbubo okulonana nende elira hichira elira lifwananga shinga elilangi sinja destiny eyobula mbubo nechira kana nukusayirwa mkanisa onyolanga kusayiro mwana kwenyanga mbu omwibuli abole elira yabolanga Maisambu achoranga ni malolo shina kali nako ni revelation shina yali na okulondana nende omwana uno nechira ourango munabola mudebulo mwana uno shingalo mama wajabesi yabola mudebulo mwana uno nendi ndobulu ha alalangwa obululu ho kachiranga omundu wa Nyasaye nali nende ofimbuli bo kumanyambu amera shikaliza amera tawe kali nende ofimbuli obulondana nende destiny yomundu kenyaka amanyembu shola langa tsaidira chira elira lirulananga ndo limi no olimi kwabola mbu death and life obulamu nende lifwa buli mu bunyali bo limi ho nenanga omwana wanje mbu omwana uno no mwiri watsi onyolanga mbu spirit yobwiri watsi nomba spirit yokhola amakwa malai kamwinjiranga mu shikirambu embolere erumbule ku destiny ye okulondana nde akandi ikombanga nomba ke muloranga mbu anyalo kuba nomba anyalo khola khoshi unyalo kuchaya obunyali buli mulira tawe makwa kosi chira na elira rumbulwa nendo munwa kulindo bunyali bwo kurero bulamu nomba burere lifwa nomba burere shosi eshawikomba Bible ibolambu Nyasaye abora bana ba Israeli loba balalamikanga mu wilderness nomba mushtimi mu Numbers 20 embarani Numbers 14:27 yao loba libabululanga Nyasaye na abora Musa mbulehana ndabantu bano babe shinga loba bolere neudra ndalaba holere ndio ho abafwa khulwa bulula mushtimi bafwa khulwa amakhwa kababola ne amakhwa kaba elira lilihandira neshinga amakhwa na amakhwa ko mundu abolanga ho ne khulanga shindu no boryo nechira no bulayo khumanyirisia mbo elira shindize elira ta shikhubola butwa umwana uno abe khutashindu shosi sta otanga sinja destiny khubulamu bwo mundu loba no langa elira embaranya lo chakra kwenda okata ninjelewa Uriyoza kumahuwa ka muhimu kwerira nifunya wenao abundu wa maana ama muhimu kwerira hulola kuri nongwa dieri nimbola mbwe mundu na hola sindu kurira rio mundu abechanga na kinga amani ako mundu mwenowe like njiro hola sindu kurira le Reverend Stephen ndika byangosa ni Reverend Stephen nona bukula responsibility kubera horere on his behalf ndabe chane example ya sons of Sceva ngula bacha hulo maloma in the name of Jesus that Paul and Peter preaches esikeno siya wabora siri Jesus we know but you who are you harondi kurebe ndi kuno hole sindu kurira rio mundu biche kusirisi bwa bende mani nesina sikwani sibuo hole ama usirisiye kuno horere mani kerira rino pastor yes bulama kwa kobola yako abana ba Sceva bacha kubola li demoni koraka orule ano mulira lya Yesu owa Paulo kamba ulia sivali identified with that name ta kolinende sindu silangwa delegated power obunyala kurula mulira lya papa wo winjire mwana no manyire singu injira nende papa no rally faithful ku papa wota obunyali bulasi bunyala kurula mpapa wo kuinjire muyiweta ekaka kira kubola omwesi kwa wekula abana kenyaka babe loyal so that the name of the father can also omruki wefwe President Uhuru there is a high possibility amakuwa ke koleka ka kila kata buhongo bwicha mbulamu bubwe nisinga yali loyal nende papa we
amakuwa kafana mbu onyala kuwenga leadership bwebe cha delegated nerula kuno injira kuno no manya this person alikuwa he held high regard of this name. Abana baskeva sivali ba hold in high regard the name of Jesus tawe. Sikila amatuku yako balola Paulo batavye bisien. Alla Peter batavye bisien. Lakini bapara obunyali wa Peter barumikira na obunyali cha orula na sikila kana skeva yali kuhani. Ebala bana bakwani babola kanefo bunyala kola. Lakini elio understanding yo mundu Kenya kabe nayo. Manyambu, I'm not just calling a name but I possess this name. Elira lya Yesu no buhongo no bunyalo bukali lakini Kenya ko olimanye omanye lirano kaka nimbola somebody you need to be born again or be identified nende lira lya Yesu so that obunyali obulimulira lya Yesu it can flow through you. Nimbonya sa yenya sikira Yesu yabola greater things than these you shall do if you believe in me. Kusubira Yesu amakuwa makongo kulahola no manye olwayo la mwikulunya hekasibwa kundebe yobuhongo sibabola yaebu lihanga nombe sipala tawe yaebu lira kulwe yako our recognition of the power of Jesus limulira lya Yesu ibo bunyali bwa kulinabo nesilili lifere kingdom time lira then lola singa Yesu loma makano mu Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Njakile verse 16. Abola. Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Lona chingufu cha Nyasaye yenya oguhelesi ya Peter. Yesu yenya kumulamira chingufu. Lakini obunyali buno si wichache zikayata wichane nde lira. Elira enya Yesu alanga Simoni li in lichicha li synchronized nende lira ya Yesu. Abola Peter you are the rock. No manya kandi Yesu is the rock. Kabola pakove identified nase singa ndo Rwanda kandi na obo Rwanda. Na bola ku Rwanda no ndalombo gali kanisa na milyango chiesilima sina chinyalo kufuna kata. Sina chinyalo kuinjira mukanisa munota. Kulea ko elira liecha nendo bunyali nende chingufu. No chakira abwene yao Peter naba wakala mwasingo Rwanda weli kanisa wombo wako. Yesu siyenya wombo gali kanisa bilo kurai lira ta paka lange lira kwanza. Paka lange lira. Oleba rumkiba Nyasaye bosi. Wabola Samueli yola. Nalola Nyasaye anototo mkono kwa kuhonya. Ya rao wali nenabola habunduano. Nyasaye alangu habunduano Ebeneza. Sikila ni Nyasaye ohole reano. American on American Nyasaye. Revelation you have for God is the power that will operate where you are. Of Fimbuli wali nabo. No manya Nyasaye no muhonia. Nyasaye la kuhonia. No manya Nyasaye no langa Nyasaye omuhoni wanje. Nyasaye la kuhonia. Na wekandi no manya Nyasaye ni Shalom. Jehovah Shalom. Omulembe kulenjira ori. Lakini onyala kuikala no nyakana no bulo mulembe tasikila suwamanya Nyasaye ni Shalom ta. Kenyeko buke litukela lo manya Nyasaye wanje ni Shalom. Omulange kulira Shalom. You invoke the power in the name Shalom. Echake flow mbulamu bubo. Sikila Nyasaye wekweni everything. Omniscient, he is all knowing, is everything. Aliyabunduosi. Lakini obunyali buno bulimulira lyo recognize mbu Nyasaye ni wina holy. Wanyo mkulunduka Pastor Stephen Kamati sachelewe tali bulai. Alinende kaya kubola leka chilisi yao. Denye chirisa nende Pastor Jack we who delegated authority. Ndita esie Stephen ndita ingo nenzia abundu fulani mkampuni manembo olembu nditira yano Western Nyota TV barumire
nditsanga mulira lya Western Nyota TV obwatono bulimu nikahaba endinde uhusiano nende CEO nende bosi abalonda nande Western Nyota ndalaba receive ulwambu oluyali lo mundu abundu emba nenzire oluyali lwenzo kuwebwa lulonda 100 oluyali lo mundu na baesi ya Nyota TV so Western Nyota TV bae boluyali mana bae boluyali baba rumesie mana nditse mulira lya Western Nyota TV ndala nyola benefit ndale khasibwa abundu asiyo ya khasibwe ndala ebwa privileges tya omundu yes owa Western Nyota nombo muhongo anyala kuyo lakini nenzia nembola ntitse mulira lya Western Nyota ne Western Nyota shibamanyire tawe kenyange ndirwe kenyange mbowe shikira ilangwa impersonation ho abana baskeba balinde problem ba impersonate lira barumihire lira eliabalali connected ta shibarabe ko ba Yesu ta shibalinde de uhusiano ta ubali butiyanga nende connection yoli nayo nenzia nembola mu president ya Arumire nomba governor ya Arumire ne meya nesi embole ditirano mulira lya governor kenyanga toto mbende barua khande mbende uhusiano kata governor na kupiro simu esaye neyo na bolambu Steve ndamanya ho nechira kenyo mundu anyasaya manyembu okuoni bwano khulai shikira khuwezi nja uhusiano nende Yesu kachire onyalo khurumishire lira lya Yesu mu bunyali bwo nechira katamba shetani kamanyire katamba demoni kamanyire mbu Paulo khumanyire Yesu ambola yo khumanyire nenyo bango no manye babola barenda babola mbu khwitire khubakia kubarusia mulira lya Yesu Kristo wa Paulo akambanga akamina ngashi bamanya katashema babola ata bapara ata ne formula balwa ba Kristo esaino bapara te formula no of Jesus abolanga in the name of Jesus kana na rata shire njasi kana na abola na shala tofauti ta shikira shonyelo kubona elira elio la connected it doesn't work kenyanga obene the personal relationship so that delegated authority shingla Pastor Jack Abore ifuloyo kurula mu Yesu obolanga oli connected naye bulano nuita no bola itire mulira lya Yesu ne kata all powers timanyire elira lya Yesu lilindo bunyali alafu Pastor Jack ya hamalira ngambu obunyali elira omba abundu obano shingalolo langa nyasaye ofimbuli boli nabo lira lya nyasaye no bashingala nyasaye manobole kahwihole haranga kari Abraham yabola mbu nyasaye alana ne nyasaye amala na ana Samuel na bola mbu abundana alalangwa mbushina Jehova Shalom nikaba kario hulombu yanyola ofimbuli omundu nyasaye kenyama nyembu no bulayo khumanyirisa kira ofimbuli boli nabo in fact liyabola mbu on this rock I will build on this rock hulwanda ndalomba shiamina ngambu shiamina mbu yombo hange kanza kupita ta yamina mbu ofimbuli bapita yali nabo ofimbuli mbu eyone yo Kristo kira abantu bandi bali babore yana barebere mbu abantu mbolanga abantu babolana esiwina na abantu bachakobola abantu babola Elijah abantu babola oli munabi na Petro nasingira mbufimbuli wa nyasaye nabola mbu eyo Kristo wa nyasaye ne Yesu nabola mbu kubufimbuli buno shiamboka Yesu shiomboka ekanisa ili physical ta abola mbu kubufimbuli bwo omanyirisi mbu esienesi wina nesie Kristo nesie masia wa nyasaye kubufimbuli bwo nebyo bobombo kunga noralisibwa kubusubiri bubwo nende muhusiano bubwo nde nyasaye nonyola mba makhwa kakutiranga okulondana shikalonya ofimbuli ngwambu nyasaye ni wina kuiwe shingala Pastor Jack Abore muriyo muno baiya kusirisia mahuwa kana mbara kunendelea na mahuwa ka umuhimu kwerira dola revelation tiruita Pastor Jack sawasa obole mahuwa kari akamarisia emo mulundo gamato kuchilisia abundiao singa wakabambulao nyasaye akurumikira munjira ikongo sindusya okurumikira elira lyomundu abundundi nya Yesu yalomba mbu ifo kurumikira elira lirye nesikira makuwa yako akulanga ifwe ambassadors establish y'Abakorinto wa kabiri omulyango kwa karano verse 20 abola therefore we are ambassadors for Christ God making his appeal through us we implore you on behalf of Christ be reconciled to God weyako kando nendo kumanyambu kuline lira elia nyasaye kuline lira ya nyasaye kwelesya ne kulina mera khandi nefwe kenyaka kumanye ne kwenye bunyali bwa nyasaye rumike kupirira muifwe kumanye singa kukinga elira lya nyasaye
pana kulikinga in vain singe Bible bolata kumanye we have a name and we are ambassadors sikila balozi wa America na ali wa Kenya na ali Uganda achicha lira lya Kenya akingelira lya Kenya nacha nalyo weyako usingo mkulundu kamata bola nocha abundu mulira lya Western Nyota TV bakuinjisia singa Western Nyota, and this thing is very powerful weyako ifwene fo kuicha hano mulira lya Yesu kwenye kukaribishwe hano singa abandu barule ku family ya Yesu Lweyako umundu Kenya kamanye oluwo nibwa Nyasaye kulomba an ambassador for Christ. Lweyake territorio, it is guarded by the army of heaven. Obunyali bwelira limwikulu elia kingo kuyomba miracles kala nibo bunyali obulinda yabo ababukule lira lya Yesu. Lweyako mundu kando nende lira lilyo kuliyengo obole sikila zina nangu okusiolo nombe lira lyanje Kenya komanye kandi kulinende elira elia yomba miracles noli bukula lino bunyali obwokulomba e territorio limo kata nove noli Uganda ove noli Australia ove noli musibala sie bucheni lakini lira lya wabukula no lino bunyali obwokole kazi eyekole ga mwikulu singelira lali omwama bakasi manyire na kuchilisie litukulicha mwama baechi khavi Oriomno Reverend Marisia basi lingala Pastor Jack Borre omundu wa Nyasaye amanyembu for one elira lya Yesu linobwonia ne shikaba obunyali bwo mundu bulondana nde elira lana omundu wa Nyasaye Kenya amanyembu no bulayo kuyama Yesu Kristo abe muone omoyo kukuo kachire onibwe kikira nilyo lichomo lya yarero nekira Nyasaye ane elira yabolambu mumulange Yesu yani alito kuonia nendo kubera abantu elya kabiri nuwaonibwa shingala Pastor Jack Bola Kenya kumanyembu kulinende obunyali kuli ambassadors hulwashina mbola ndio nelihuambu Bible yolangabu eshalo shosi the whole world is waiting for the manifestation of the sons of God abana banyasaye kwenyanga huloleke kama wakilishi kata episode siasa kata kushiro kata kusikuli hospea huli omundu wa Nyasaye ni waundu wa Kenya manyembu eshalo shosi chikuwenga angambu ololesi obunyali abwa orulanga shingalo mbalozi wa America amanyinjo obunyali bwa arulanga nevwe kandi khoere ku represent huwakilishe Yesu wefwe bulakira abantu bakuwenganga abana befwe bakuwenganga abebuli befwe bakuwenganga abantu bose kata abarumishi banyasaye fwespe huwengungwa bukhurumishira khurena mamlaka kahulinako kachire lira Nyasaye lanyekwa shikira bukhurumishira telira lya Nyasaye eshikhaya ta khube representatives abali genuine nende abanyalo kumanya abantu obulafu obwami bwa representa ngamshalo muno muriyo muno sana Reverend ataka riyo ubando moyo kuchiririsia esipindi sinosia meno sanyo muriyo muno Pastor Jack Spisu buri saa 12 chechuri msumuwe muriyo muno kurula kungangarea Western Nyota TV ukuba orio muriyo muno Uri muna mlori muherwa weingangara ya Western Nyota TV husirisia mlori wao wasipindi esi ya meno sanendana malamanga Reverend Stephen Hamati alande Pastor Jack Spisu ululane handi evise kama bino wiki icha kumena nisi Priska Chuki Western Nyota TV evindu vichenjanga ano niyo